Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king kapiestan ng San Lorenzo, Diakono at Martir. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Conrad S. Flores, Director ning Junior High School Department ning Mother of Good Counsel Seminary at Chairman ning Social Media Apostolate ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kilagyo ninging pampuning anak, ampuning banal ay Espiritu. Amen. Labis-labis sa grasya ampon kapayapan, iba't king malugod a Diyos, tamo. Mantabe sana ke kayungan. At keka antimurin. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo, at ipanagapu tamo king Ginoo, ing patawaran, ampon pasiknangan nakatamo. Itamongan, aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulo, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kung dina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapuko kang nuan a Mariyang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. ing Diyos alabus mayupaya, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye ananangga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Gloria in excelsis Deo. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, inaus may San Lorenzo, ban magsilbi ka kapamilataning lugod, at pitunganan meng korona, ingkeyang biye, king ligaya ning pangamartir. Saupan mo kaya sanang makiwangis kaya, king pamaglugod keka, at pamanganap king obra mo. Iti aduan mi, king kapamilatan ni Ginoong Jesucristo ng anak mo, amabiyat mo magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos manggaman, king ananangga. Amen. Makiramdam tapo king amanu ning Ginoo. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, tandanan nyo ini, ing manasik ditak, mupulyang ditak, at ing manasik namang dakal, mupulyang dakal. Ing balang katao, sukat yang magkalub, agpangking burina, king lubna, laus alub, ate mapipilit, uling kalugurane ning Diyos, ing taong matulang mabibye. Arapat na ning Diyos, ing di na kayong labis-labis, may git king ke kayong pamangailangan, ban atin kayong sa pataagamit, para king sarili yu. At itang labis naman, agamit yu, king paman niya patmayap. Antimo ing sasabyan, ning kasulatan. Meging malam ya karing pakakalulu, ing kayang ganaka, manatili kapilanman. Ing Diyos ababye karing bining itanam, ning manasik, at king tinape, apangana, ya naman ing munyeb, bini ke kayo, at paragulane iti, ban mamungang dakal, ing ke kayong mayap, apilubluban. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Mapalad ya ing taong mapamakalulu, at mamarap karing mangailangan. Mapalad ya ing tawong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Mapalad ya ing taong gagalang king Ginoo, karing kautusana matulang tutupad, ding anak na maging mayupayala ket isulip, minwanla kapilanman, ding kayang anak. Mapalad ya ing tawong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Mapalad ya ing taong mapamaram kwalta, at mga biyayan king pipawasana, eya mabigu kapilanman, ing taong mayap at paratineng ganakan. Mapalad ya ing tawong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Eya tatakot tanggap king emasanting abalita, masikanya kapanaligan, at king Ginoo manaligya. Eya maliligalig, ni mitatakutan man, makasigurado yang akit na lang masambut, ding kayang kasalang. Mapalad ya ing tawong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Makabuklat yagamat, at karing pakakalulu, mapanyapat yang mayap, manatili kapilanman ing mayap ng pilubluban, maging mayupayaya, at miparangalan. Mapalad ya ing tawong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Parangalan taya ing mayap abalita. Inginuman tabeya ke kayong. At keka antimurin. Pamamasa iba't king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na karing kayang alagad,
ing katutuan sasabihan ko ke kayo. Subali mo nung manabuya king gabon, ing binutil trigo, at mate, manatili yang dili-dili. Dapat nung mateya, mamungayang dakal. Ing taong malugod king biyena, abating naiti. Dapat ing misakwil king biyena, king yatong iti, papandatilyan iti, angga king biye, ananangga. Ing ninumang bisang sumuyo kanako, kailangan niyang tuki kanako. Nung nuko karin niya naman, ing talasuyo ko. Parangalan ng igpako, ing ninumang susuyo kanako. Ing may pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya payabak kay kayungan, Maya payabak po among. at maya payabak karing kay katamong makirandam, king kare karang radyo, ang ponding kay katang manalbe, king Facebook Live. Nung po nga papansinan nyo po, mabilog archdiocese, kaya ni kay katamong lalawigan, Kapampangan, halos po balang parokya ngeni mangumpil. Kumpil. Uli na po ning pandemya, for 2 years, sila po may kapangumpil ding miyaliwang parokya tamo, uling may mag-lockdown, at sila po pwedeng lumwal, dening kay katamong anak. At ngenipin po akakit tamo, halos po bahalang parokya makukumpil. At magumpisano naman pong na may yayagkat din kainakan king kay katamong pisamban. At siyempre po, bayo la po makumpil din pong kay katamong kayanakan, mididinan la pong seminar. Mituturuanan lang. Kapamila tanda po rin kay katamong mga sipag katikista. Tuturuanan dala, emo king sakramento ning kumpil, nune patungkol king kay katamong kasalpantayanan. Aga nakakupin po, niyang pong tuturo kami naman kareng anak karen, at kutnan mila patungkol king panugali, nung nanong sukat ng gawan, bang kanita akit mi. Atin lang antin dyan, atin mita nam king karelang isip, atin mita nam king karelang puso. Misang kitnan mila, nga mi, nanong mong gawan, yun nung den kaklase yung yeni, ating ginawang eusto. Halimbawa, may ngopya, o may ngodiko, o may nekas king exam. Nanong gawan niyo? Miktas lang gamat din nga, nakatalos pare-pareho, ay sumbong mila po kang teacher. Isumbong mila po kang teacher. Very good nga, kasi iting kong ikit amarok. Dapat yung sabihan, kingke kayong talaturo. Bang kanita itang mali, correct na, ningke kayong teacher. Dapat sinsungan miya pa, ingkutang. Ono mong ingabante mo, ono mong ingikit mo, menekas mengodiko mengopya, miya kabut ka klase. Best friend me. Kakaluguran me. Malapit ya keka. Isumbong iya pa. Aking kaniting pamikatagon at kutang, balwan niyo po, deng anak, may kibat. Di nuko na lamo. Kasakit pin po yung manalakaran eh. Kasakit pala yung manalakaran king katutuan. Karingdakal, mas malagwang manahimik na mo. See no evil, hear no evil. Wapin naman, ot sumbong ko, pota pakipate na ako, pota nakpagsabyan, pota nakubati, ayla na akong kakaluguran. Di manahimik na ako mo, isalikot ko na mo, itang marok, akakong ikit. Ala ko pang akapate, da ko pa pikasaman, na ako mububulad, ban ala kong adamusak. Manahimik na ako mo, ban ala ng gulo. O yan ning minsan, ning isipan da rin kay katamong aliwang kapatad. At nakasakit ing manalakaran,
king katutuan, king kayapan. Ing ginutang Jesucristo, wari, petutuhanan na, king amano, at king dapat na. Ing kabanalan, ing katuliran, ing kayapan. Talapatutu nga tamo. Potang ing talapatutu, masusubok iya, king kabilya nagipit, king sitwasyong masakit. Ding tunay talapatutu, magsalita la. Ela kabud makituki-tuki, king gagawan dareng aliwa. Magsalita la. Ela kabud manahimik. Ela kabud tatanggap. Ela kabud maglalawe. Magsalita la. Karapin itang metong author, on matters about which you desire, bend with the wind. But on matters of principles, stand solid like a rock. King panahon tamo keti, mapilan la pa kaya, reng tune manalakaran, king katutuan. Or madadaig tana, king kalaraman, king karokan, king eustong pamirapat dapat. Ing pagmasusyan tamo po ngeni, ing San Lorenzo, aliwa po'y San Lorenzo Ruiz, kaya katamong kalupang Pilipino, nunay San Lorenzo, diakono, at martir nga na. Makatuglong yaking lagyo na ing martir. Wari po tang pisasabyan lareng martir, o rendeng mete, pauli ning kasalpantayanan. Totoo naman, ni San Lorenzo, meteya, pauli na ning enelikwan, ing kayang kasalpantayanan. Pero mukod pa kanita, emu mete, eya mete, pauli ning kasalpantayanan, nune kinabyeya, pauli ning kasalpantayanan na kingapong Gino. May nakit na kang yang manibala kin temporal goods, kin pibantyaning Santa Iglesia, pamisalina, nung kori nagamitan. Pamiya na kareng pakakalulo, kareng mangailangan, kareng masakit. Kanya pinyang miparusan niyang kamatayan, balo tayong kwento ng San Lorenzo. Bala mo, gewa deng barbecue. At niya ping masisilab ne katawan, ingkapit na, ay, masisilab ne, luto ne. Ibiling yu, ing tutuki nga na. Kapatad, andaman kay ingamano ng Bishop Pambunga na, martyr does not mean to die for the faith. Martyr, live for the faith. Emo payaws martir potang mateta mo, pauli ning kasalpantayanan tamo. Nune mayaws kang martir, nung babiyayan mong ing kasalpantayanan mo. Sintosis, agyo mong talakaran, ing kekang kasalpantayanan. Martir, kingamanong mang nung nokarin menibatya, martorya, witness, patutu, saksi sa katotohanan, patutu king katutuan, saksi ning kabanalan. O yaning kayo san kay katamungan, naitamungan magintangang martir, na magintamong patutu king katutuan, king kalaraman, patutu king kayapan, king karokan. Lalong-lalo na king panahon tamo pungening, o yan ing pantunan tamo. Ninoreng patutu, king tutua, king tutu, king katutuan. Balamuari, titak-ditak, masasambot king tutu. Uling darakal lareng tatangkilik, king kalaraman. Pero ali kapatad,
O yaning kayaw san ke katamongan. Nya pinungi ka, tamo buri ing korupsyon, kamakyabe, king kultura ning korupsyon. Tamo buri ing kapanakawan, tamakyabe, king kultura ning kapanakawan. Tamakyabe, king kapanekasan, king lagay, king palakasan, king gagamitan ning posisyon. Nung para kay katamo, ustoy ta, tamakyabe. Tatatangkilikan, tamo gagawan. Nung itamong Kristiyano, pro-life tamo, dapat aliwa mo yung abortion, aliwa mo naman yung divorce, king tami asawa, nung sana galangan at respetuan, ing balang metong anting tao. Nung pro-family tamo, makanyan mo naman, kagagawa na anumang bagay, ikasira ning pamilyayo. Maging kang tapat, king asawa mo, at king pamilya mo. At potang yan gagawan tamo, pwede tamong mayawos, martir. Bakit? Huling babiyayan tamo, ing kekatamong kasalpantayanan. Kapatad, maging martir tamongan. Nung apanalakaran tamo, apatutuanan tamo, biyayan tamo, king amano at dapat tamo, king mabilog tamong pangatao, ing kabanalan, katuliran at kayapan. Manggaman, king ananangga. Amen. King pamamilata ng San Lorenzo, manalangin tamong tingtim para karing kekatang pamangailangan, ating pamangailangan ning metoyato. Nga tamong manalangin, Gidong pakiramdaman mo, ing dalungmi. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalungmi, para king banal a kapulungan, lilele ing kayang kaburyan king tagumpe, akit na sa ing kayang ligaya, king pamaningat mitmong lugod karing pakakalulo at karing sablang daralan kasakitan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing dalungmi. Para karing sablang gobyerno king mabilo gayato, kapilan man sana repipigilan ing banal a kapulungan, nune bagkus makitambayan lakeya, king kayang obrang paman niya patmayap karing sablang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing dalungmi. Para karing pakakalulo, ding mi payimburisan, ding mi lako na pag-asa, ding matwa, ding masakit lalo na retang mi apektuan king COVID-19. Manakit lasan ng pamamatula, sawop at lugod king banal a kapulungan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing dalungmi. Para kekatangan, parati ta sanang makabuklata-palad, agpangking kekatang agyu, uling kalugurane ning Dios, ing matulang babye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing dalungmi. Tanggapan na sana ning Dios ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19. Ring kapag nasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan. Ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live. Karing niyayaliwang programa ning kaya katamong radyo. Ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kaya katamong arkidiocesis. Ring kapagnasan ring sablang magdebosyon kang San Roque. At para ka ring kapagnasan ding kapatad tamong magmasusi king Aldon ning Karelang Kebaytan, lalo na i Romana Reyes. Iyulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyangu nabye, lalo na ring meyangu bye pauli ning COVID-19, antimurin ing meyangu bye Rogelio, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing dalungmi. Ikpaming at subanuang, tinubod ming kay kang anak, banidaw ning kayang biye, alang-alang kay kami. Mateke sana king matwaming sarili, banketa, mupul keng dakal.
iti adwan mi, kapawlatan ng Kristong ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kay kapatad, baning daon tamo matanggap yara paning Dios ikpanglubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginu iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo sana reting ayin ayang pangmi kaniting kapag masusyan, aparangal kang San Lorenzo. At bustan mong maging saupla king ke kaming kaligtasan, iti adwan mi, king kapawalatan ng Kristong ginumi. Amen. Inginuman tabeya ke kayo, At keka antimurin, itasyula reng pusoyo, makatas na la king Ginu. pasalamatan taya, inginu a Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat apon matulid, ing pasalamatan da kang kapilan man, ampon no karin mano Dios, ikpa kingalangang gatlubos mayupaya, ing banal mong martir, San Lorenzo, tikyan ay ngalimbawa ng Kristo, at dinaw ning kayang biye para king ikaligaya ning kekang lagyo. Ing kayang kamatayan, papasyag na, ing kekang upaya, asaslag king kainan miyanting tao. Pipililan mo ring may na, at pasignangan mo la, king pamipatutura keka, kapamilata ng Kristong ginumi. Hulinita kambering sablang koro ring anghel karing banwang, daralit ming kekang ligaya, lain makyabel antok ng babiye kapuryan keka, at ngaming kakanta. Ikapining banaloing pa, iging siboling sablang kabanalan, uli ninay tayo panigapuming, itugtog ming espiritu mo ang timong titi pangambon, kareding ayin ming, ban pabanalana at para kay kami, gawa na lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa ampon kamatayana. Kinwane ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ning tinape. Dinwang ni ti karing disipulo na at ngana, kwanan niya iti, ikayungan at kanan niya.
Uling iting katawan ko, ami dawan, para ke kayo. Makanyan mo naman, kay ba't nga punan kinuwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri. Dinwang naiti kareng disipulo na at nga na. Kwanan niyeti, ikayungan at minum kayo kaniti. Huling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang ponalanganggang tipan. Abibu para ke kayo pan para karing sablang tao. Pan kanita mi patawanan na ring kasalanan. Daptan niya iti, king pabigaga na kayo, kanako. Maulayang misteryo ning kasalpantayanan. Inyangyan ay gaganakan mi o mabakalulunging pa, ing kamatayan ang pon pangasuli ng bebye. Daraon niya keka iting tinape ning biye, ang poning kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ang pon sumuyo keka. Ikamingan salang misulo-sulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ang timang metong ning banalay Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambenang Francisco, ing Papa mi, at Florentino, ing Obispo mi, Ipasiano, ing Obispo Emerito mi, ding sablang pari, ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebie. Idala mo la, ading sablang meyaw na biye, king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit, king biye alananga. Ban kambening na Birhen Maria, induning Diyos. Kambenang San Jose, ing esposo na. Kambening man apostol, kambenang San Lorenzo, diakono at martir, San Roque, at kambening sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka, king keka banding panawon, aporian, ampon apaligayan da kasana, king kapamalata ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe na pon kayang, kagom ning banalay Espiritu, sablang parangal ang pon ligaya kaya kao Diyos, ikpanglubos mayupaya, manggaman king alanangga. Amen. Gini malalangin tang mit mong kapanaligan ng pon lugod king ikpa, karingaman ng tiro na kekatamo, ning Ginoo. Isang
sulip ang tibana inka kanan miking aldo ibiemu ke kami king aldo ngeni amponi patawad mo ke kami ring salami ke ka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emo kami pa'y sa ulting tukso nunay ikapos mo kami ing Ikabus mo kami, king sablang marok, o ikpa, malugod mong ipagkaluming kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ning pakalulo mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at bikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang puan pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ning kasalanan mino ne pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo. At pamayapan ang puan pisan metongan me ang agpangking kaburyan mo, ikaw mababi at magari, manggaman kingananangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sana kapilan man kay kayo, At keka antimurin. kang Kristo, aginawa kay katamungan, antimong mikakapatad, king kapamilataning krus na. Pugayan tayong metong at metong, king tandaning pamiksot, ampon kapayapan. Kapayapan kay kayo nga. Cordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan
ing kordero ning Dios, jeng milalako king kasalanan ning iyato, nuan laring mayaws king apunan ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko. Ing katawa ng Kristo, Amen. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umeka man espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, mo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayang pangadyan ngeni, ing panalangin kang San Roque, patulunan, laban ka ring sakit ampon salot. Onwan as San Roque, patulunan ding masakit, malunos ka karing makarate, king pagkeran ning kasakitan. Ing upaya mo maulaya, kanitang atsyu kapaketi king yato, king kapamilatan ning tanda ning krus, dakal lang kinayap karing sakit da. Ngening atyu na kabanwa, emigbayo ing upaya mo, iyampang mula, uli na nita king Diyos, ding aklis at tangis mi, layon adwan mo itang kabulasan, apanintunan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami, ban mikabus kami karing anggang sakit, ning katawan ampon kaladwa. Amen. Manalangin tamo.
Oy paming malugod, tinggap mi ingke kang kalam, kaniting kapiesta ng San Lorenzo. Kabang yayampang ming kekeng kapanyamban, kaniting Eucharistia. Apagtamasan mi naman sana ing panyulong ning kekang magligtas a grasya. Iti adwan mi, king kapawalatan ng Kristong Ginome. Amen. Ingino mantabeya ke kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya. Ingig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Umen na kayo king kabayapan, ing tula ning Ginoo, yasang maging sikanan niyo. Salamat kin Diyos. Ibig